नमस्कार शुभ सकाळ आज अगस्त 4 तारिख मंगलवार आज 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण जणाबी वीडियो भल लगे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें। नंबर 1 रूस दाबी अक्टोबर दिज्व कोरोना वैक्सीन प्रथम डाक्तर और शिक्षक मिल दुनियार शह शह टीम कोरोना वैक्सीन तैयारी लगी। रूस ब्रिटेन अमेरिका चीन वैक्सीन यह दौड़ सबुठ आगे रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहवा अनुसार आसंता वर्ष सुधा वैक्सीन मिल पार किंतु साधारण लोक पाखक पहुंचार आहरी समय लगे। रूस समस्त चकित कर घोषणा कर देश में अक्टोबर मसरे मास वैक्सीन कार्यक्रम आरंभ करने जाऊँगी। सबुठ प्रथम डाक्तर और शिक्षक को वैक्सीन दिज्व जरूरीकालीन सेवा सह जड़ित लोक वैक्सीन दिज्व। नंबर 2 गंजेई क्षेत्र व्यापिला कोरोना गोटे चिलो मृत 24 जन संक्रमित जनकर मृत्यु। हरियाणा जींद जिलार सादेपुर ग्राम में मिलमिशी गंजेई टाणिया 24 जन कोरोना संक्रमित होती। जड़े आक्रांत प्राण हराई सारी। प्रशासन अब गाँव को सील कर गंजेई टाणिया ब्यान लगाई। सूचना अनुसार गत जुलाई 8 तारिख में गुरुगांव को जड़े युवक बहुत जाते युवक फेरिया पर कोरोना टेस्ट करा टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आसाला। यापर कंटाक्ट ट्रेसिंग करा जना पड़ा संक्रमित युवक ग्राम बंधुक सह गंजेई टाणी। नंबर 3 पाकिस्तान टीवी चैनल डॉन हैक उड़िया तिरंगा दिगला स्वाधीनता दिवस संदेश। पाकिस्तान टीवी न्यूज चैनल डॉन वेबसाइट हैक कराई अभियोग होती। चैनल प्रसारण बेले एक विज्ञापन चलुता यही समय हैकिंग होता। अनेक ट्विटर यूजर यह देखि दावी कर विज्ञापन समय हैकर मैंने भारतीय पताका लगे। अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा दिया। संदेश चैनल दिन प्राय 3:30 देखा मिलता तेज यह केते समय धरी टीवी पर्दा देखा मिलता जमापड़ना। नंबर 4 कोविड-19 नहीं उच्च राजनीतिक महल में हलचल एवं आइसोलेसन रविशंकर प्रसाद। अगस्ट में कोरोना को नहीं होता पूर्व आकलन एवं सत्य होगा। रविवार केंद्र गृहमंत्री अमित शाह निजे ट्वीट कर कोविड पॉजिटिव सूचित करने विलंबित राति कर्णाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ट्वीट हैंडल से भूताणु पॉजिटिव सूचित करते। पूर्व तमिलनाडु गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित कोरोना पॉजिटिव जमापड़ा तेज केंद्र गृहमंत्री पॉजिटिव पर एवं छनका पशिछि। अमित शाह ट्वीट हैंडल संपर्क आसी लोक सतर्क कराइथिबा बेले कोरोना टेस्टिंग कराई परामर्श देते। से अनुसार केंद्र वन परिवेश और जलवायु परिवर्तन राष्ट्रमंत्री बाबुल सुप्रियो रविवार सन्ध्या निजक आइसोलेसन करथिबा बेले एवं रविशंकर प्रसाद गृहमंत्री संपर्क आसिथिबारु निजक आइसोलेट कर सूचित करछन्ति। नंबर 5 आज पुणी चलो मो बस 8टी रूट्रे कर चलाचल। आज चलाचल कर नन एसी मो बस सका 7टारू संध्या 7टा पर्यटन चलाचल कर 8टी रूट्रे यही बस चलाचल करने को अनुमति मिली। यही 8टी रूट हूँ 11, 16, 18, 20, 23, 25, 27 और 33। शनिवार एवं रविवार दिन बस चलनी। शनिवार रविवार साप्ताहिक सटडाउन थी बस चलाचल करनी। एने मो बस परिचालन संस्था सीआरटी पक्षर सूचना प्रदान कर। नंबर 6 केन्द्रापड़ा जिला विधायक मान दाबी हरिदासपुर पारादीप लाइन यात्रीवाही ट्रेन चलाचल हो। केन्द्रापड़ावासी दीर्घ वर्षर आशा आकांक्षा और सहयोग एवं उभय राज्य और केन्द्र सरकार उद्यम केन्द्रापड़ा जिला रेलवान चित्र जोड़ी हो पारी। नवनिर्मित हरिदासपुर पारादीप रेलमार्ग अगस्ट 31 तारिख विधिवत भाव मालवाही ट्रेन चलाचल आरंभ कर सारी किंतु मालवाही ट्रेन सह पैसेंजर ट्रेन चलो जिलावासी आशा करते। तेणु यही रेलमार्ग केन्द्रापड़ा जिलावासी त्याग भावावेग और दाबी को सम्मान जनाई तुरंत पैसेंजर ट्रेन चलाचल करने को आम केन्द्रापड़ा जिला समस्त विधायकगण दाबी करुछु। नंबर 7 ऑनलाइन पाठपढ़ा बेले अश्लील फोटो पोस्टिंग घटना अजाणत भूल होती कहले प्रधान शिक्षक। ऑनलाइन पाठपढ़ा बेले अश्लील फोटो पोस्टिंग करथिबा नै स्वीकार कले संपुक्त प्रधान शिक्षक। अजाणत भूल होता कथा कहते प्रधान शिक्षक। सबु प्रकार तदंतर सम्मुखीन होगा प्रस्तुत अच्छा प्रधान शिक्षक कहते। ऑनलाइन क्लास बेले अश्लील वीडियो पोस्ट करने घटना दरगाहबजार थाना प्रधान शिक्षक नाम मामला रुजु होता। आईटी और साइबर क्राइम एक्ट अनुसार रुजु है मामला रुजु कर घटना तदंत आरंभ कर दरगाहबजार थाना पुलिस। नंबर 8 जीरो हिरो दिन थे से दादन किंतु एबे सफल चाषी। दिन थला राज्य बाहर काम करते किंतु से जड़े एबे सफल चाषी। गोपालन माछ चाष एबे से चर्चारे। राज्य बाहर फेरी सरकारी सहायता गोटे गाई किनते किंतु एबे 20 रु अधिक गाई सह क्षीर पनीर व्यवसाय कर माछ चाष कर। स्थानीय प्राणीधन निरीक्षण सहयोग कृत्रिम प्रजनन कराउछन्ति। तेबे आसन जानिया भद्रकरू एमि जणे चाषी जे जीरो हिरो पलटि। सूचना जोगे भद्रक जिला ओडंग पंचायत अक्षय दास से पूर्व बेंगलोर एक घरोई कंपानी कार्य करते किंतु एबे से जने सफल चाषी पलटि। सरकारी योजना सफल रूपायन कर अक्षय गोटे गायरू व्यवसाय आरंभ कर बर्तमान पर्यंत प्राय 20 रु अधिक संख्यक गोरु मालिक हो सारी।
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 50 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଚାହିଦା କମ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପନିର ତିଆରି କରି ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ବାଡ଼ି ଓ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବାକୁ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ପୁରୀର ତ୍ରିଲୋଚନ ରଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ସାରିଥିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ନିଜ ଆବେଦନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଅଫିସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଶୀତାଂଶୁ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚକମନ୍ଦିର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଭିଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଓଏସଡି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏସଡିଏମ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କୁ ଏସଡିଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଓଏସଡି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପହରଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉଭୟ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଲି ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 12, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1.4% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 1.4% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2500 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସେରୋ ସର୍ଭେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 38 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କୋରୋନା ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସର୍ଭେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ଭେ। ଏହି ସର୍ଭେକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 13, ପକ୍ଷୀକୁ ଗାଁ ମୁହାଁ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। 25ଟି ଗାଁରେ ତିଆରି କଲେଣି 1000ରୁ ଅଧିକ ବସା। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପକ୍ଷୀକୁ ଗାଁ ମୁହାଁ କରିବାକୁ 25ଟି ଗାଁରେ ତିଆରି କଲେଣି 1000ରୁ ଅଧିକ ବସା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଜଡ଼ିତାତର ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଏମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୁଟା, କାଠି, ଘାସ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଗାଁ ପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଡାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ନମ୍ବର 14, ରିଅଲ ହିରୋ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାହିକା ଶର୍ମା। କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସହାୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଜିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖି ଟିଭି କଳାକାର ମାହିକା ଶର୍ମା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୋନୁଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ବୟସ ଲୁଚାଥରେ ଖେଳାଳି ସାବଧାନ। ମିଛ କହିଲେ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍। କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଆଣିଛି ବିସିସିଆଇ। ଯଦି କେହି ବୟସ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଖେଳାଳିକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ନୂଆ ନିୟମ ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବୟସର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦି ଖେଳାଳି ଭୁଲ ବୟସ କହିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ବୟସ ଜାଲିଆତି ଲୁଚାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ।